kubor nakaslem jong unongsan hima. MDC Kamawati constituency uba Charles Marngar hakasngi palai ula pelong ya kejingyalang bat kilat pathai khubor ban yakren halor kejingsha kem kilaingut kirangba nakasnong sabuda nakalyang jong uba Charles kum unong mi khmat haringkat kesenjuk kirangba snong sabuda bat kibahayeng hasem jong kite kilaingut kibala syakem kiladap ban ai da kejingtho syakibor district karib hoi hakabayadei bat kanie kejingja Uladawaru baya kejing ujor persya ikite kilaingut David pen kenria no na West Karbi Anglong Assam Shameghalaya namar kate kejingja kade kebalaja ha blok 2 bat kade ru kejaka kebedan ya kejing ya kajaput Uba Charles uladawaru balada ke sorkar jela kade kebedang iet ya kekendau kesyam bat yala ki paradok para senam lajong kade ban bu no mardor ya ketempulet ha kate kesnong kaput Ula ong ba kani ke jingdawa kadai ke bala dawa la bunsien badna kalyang kesenjuk kirang ba snong ru kila pha da ke jingtho sha umentri ki kampo yeng ke jela bad umentri rang ba ke jela halor kani namar lem kumta ka asam kan kambet ba kate ke jaka kadai ke jaka jongki bad kin ong ba ka thanat jong ke jela meghalaya kadan hamaulasnai Uba Charles ula ong ba ka jingbam le jong ka sarkar jilla banwan ra'i kite ki laingut syapo ka jilla ka pen isya kedar ba ka jilla ka syajam bat ka longkum ka jing pendam lupa ba ka te ka jaka kande jong ka asam ula ong balada ka sarkar ka snothu ba ka te ka jaka ka de ka bala don lupa ka jing ya ka japut ka de ban pen bat ka de ban pet ba ya ki brio jong ka jilla an bishar hi ha ka jilla ba kan tuklar ka asam Koman chupen ken mau kilai ngut kirang ba na kasnong sabuda kabahap ha blok 2 kila syakyam ha ki pulet ka asam bat kenno ba kila temu bantang ya ka jingking omler ha ka shphotarik uyayong ha ga baya ki te kilai ngut lara syapo ulu kanchi police outpost ha ka khatwei tarik bat ha ka khatar tarik lara ya ki sha bai thalangso police station bat hadien kata lara ya ki sha hamrem ka badai ka district headquarter jongki step ni ban pensyai menyekran kalau betang ko pang berkata ke pang kalau kejing ade ban kejing syakem kejing syaras jong ki laingut ki rangba jong snong sabuda iba barson lawan iba dispersing mukim ba iba stumbling kriam ini ki laingut ki rangba ki ba syakem ki pulit asam ha kespotrik metau benai ka bamut messing play kini kejing syakem kadai kini ki laingut kadai napo disputed block 2 But baru langut kidai nak senong sabuda kumbak lai tip. But ha ketika sengi, ha ketika miet, ha kapor ke bagi kem ya kini ki langut. Ki pulit asam kila inform ya ki pulit Meghalaya ke jongi. But ki pulit Meghalaya jongi tu kila elit lang ha ketuk sengi. Kendai ke ba sungsi kalong ba ha gajing sisa gajing perkat ke jonga ba. Kini kita ki kasih ke jongi lakum naru kila de ban 100 hour la de ban IT ki pulit asam kila de ban IT sya ki pulit Meghalaya ke jongi na ka benta ka thoro investigation tie nakaliang ke jonga kum nong mi khmat nakaliang jong ke senjuk kirang ba snong kila de ban ai ke jing tho ke district administration ha ka be de ba ke kam ban transfer no e ke case ke jong kini ki laingut nang tina West Karbi Anglong Asam Shameghalaya. Bat ngalayu ban yakran ru menin kesni bat home minister. Tina kaliang home minister uang ban sa ai kubor yang ajan met. Di uklam ai kubor hi bat ngayu i ke social media ba nakaliang jong home minister uang ba. UMDC jong Kamawati uha ban tip ban sungthu ban mla ban transfer ya keniga kes nang tina Asam Shameghalaya. Dikatakan digawai ke poin ke bangga kuat man pensyai ke poin. Haga sipo tarik lekam, haga katway tarik. Lara yaki sipo ulu kunci police outpost. Haga katar tarik lara yaki siap baita langso police station. Bad hadin kata lara yaki sihamran kepada ke district headquarter ke Joki. Marmar hatugus ni ngilai marya. Daladehi ngalalik haga senong sabuda. Walagadon ke jing phone nakaliang ke department. Ngamburi ni nakaliang DSP nakaliang magistrate pemsya yang aban le kiting yo mejing keluar dari nakaliang ke jong aku menomi kemat ni ngatip kat no ke jing sosi ke jing ayam ke jing pat download nak desno ngapoi ngalap ki kelong kemilai post aku buat badang tang layo banyak kermat ban marmar le kilo SP yo additional
lan yu ADM jong ka district ka jong ni susi ban ye thu ipi ang ni ba ka jing kem ro ka jing pharap ban thang ni jing ki ngam ni dala de ngala le ye rusngi ba ngala bom dan dak e ki jing ki ba ye ki ni ki bru ru am shamla yo ban kem na ka jing ki dai lai kilometer na ka jing ki shakhmat yo ban kem hak ta go we ka shnong ka umpak lo bakta ka di ka shnong nepali ka ta ka umpak lo ringa susi ba manin ka singi nya pe ya ka news ka bi news udon uwe usakilam le ubatre hang tu khar batre hang tu jingki uong bo yo i bakira bilor umpniang bantang ngira ke jingki ngang pediang ni dalilero ngang pediang ni bakam de hero bakini ki breu ki jongi urang ba snong udon ni sakhi bakit kim de ki breu ki balok ta tu i ke jing di kiat bakum ta ter ki lak bandi kiat unong set kiat udon ya ka kiat lak ban sna hero bandi kiat nile jendai kini ke jingle ta kalong ba an pala bang asusi bani thu ye phiang ni bana kalian ke police department ke jongi hoy udon in charge jongi dai ke man ka por ngi lai kran ni ke jing tuna jong ka man por ke jongi in charge baru ska ta udon tang we ya malos lai ya kemit ka yong hapon ya kini ngi lai kran na ka por ska por ni i ke jing klot ke sarkar ke jongi ban ka asam ka don additional SP hangti ha border ki don DSP andai mangi pada ngimdan kaman puar matangi la khamdan ha kinjat lesel arsan lai pho andai kami hap satya bat kini kijing e ke bani ni kendo border ke jong ka basusi ka de kini ko weru kwa bani thu ipi ba ka asam na ka por ka kem ni ki beru ke jong andai na kaliang jong me kaliang limju yo ban kem ni ki beru ka asam imat ki hok palat ki beru jongi ki sniu palat imat ki hok palat ki beru ka asam ki jongi ti imat ki sniu palat din kata kadang ka asam ka yo ban kembe ki beru jong dina kalian ka jonga no condemn bat ye ka jing ong to home minister ni ino pediang dalilero ino pediang ka bor sarkar ayu kata ka bomla bani kran khamtam ni le kan ik sarkar menta kadon lang ba kanida kadon is Democratic Alliance balik kam la bani kran haga jing sisa kini ke sarkar kala di bani kran ban transfer no ik tiga case immediately la balim la wala dal di ban produce hokotro la tina kalian jonga kan nom kran sibon rei nga ong sai sisen pat ba immediately ka di ban le ye kada kam le ye ru na kalian jonga bat ki bahi ngasam ki badalang kini singi la pan kre ban pelai ki priu ki jong ban ngin sepet ba de ke bajahadin ba ki priu jong ki lala dengan pendamjur sai sisen pat ya home minister ubakran mdai wa chang semangar bum tip bamla ban transfer dari home minister haswa bum kran ha gajing sha la di ban wat jing tip ha kat home minister jong state ke jongi baleu ong bamla ban transfer kata ka di kenjat ke ma kwa ban pen pau ni ke por dan kalian ga jonga dengan susi ban ye thu ipi ba kejing long kejing man hante ha border ke jongi ka dei tang ka kam putu sudah nak benda kejing dia kerja put kejing kerja sam kam dei ka tahu begini ki breu ke jongi ki mot balik tangi kejing ki ita ide ba kwa tu sai ke por ki kam la ban le ide bat ka basusi mai thu ipi ne ka long ba na kalian jong home minister ru ong ba mla ban transfer ye ke ne ke kes samai kalian ngapu kejing kali ke ai ka tahu ubakalau ba cha smarngar ne ubakalau home minister ban nganut ban ong kini kesengi ba kejing ong kejing kam kejong home minister bamla ban transfer ke pen i ye kejing bamler kejong kum home minister ngada skobitar dengan skodom ye kini kejing cha bat kani kejing le kejong u ke pen i ba khen snap ye lagi jong ki beru kejong ha kejing kerang kejong u ong ba hadin bala produce syakut mla su ban le ye ngamde u pulelo ndai na ki jingja ki babun dang manem step ni kendo we perlo ko don gawe ke kis tripura ke bagi transfer same kali ya ila ban transfer ya kano ke kis namar ba ke production in court ka dei na kamata ke remand namta ke remand not for trial but what about kadang ya ke trial stage ro ke kis ke baya ke trial stage ro ngila ban transfer na kamata ke interest jongga justice
kata kadi mo kwa ban ong yo home minister bat kadi ke jingle ke jong home minister ka pen kathang ka pen susi na ka mata jonga lada ini ikes ibaret ngila ban ong ke jing syakem jong ni kilai ngon kim la ban transfer kum no phimot dor bakila ban pen bet yo pod usam mo jong kadi ke jingle gan ki kalong bakila surrender begini ki jaga ki jong kim dai apa me dia ke jingle ga jong home minister haga jing sisha haga tuhi kamet la dai ban hand over ban handed over ye gini ki breu shaki pulen magalia ke jong namar gani ke jaga ga dai ke disputed haba ong disputed ngangai pisung thu kamot you disputed haba ong disputed ka bamot ba baro artli ngimla ban kam trai gini ke jaga lada ga dai ke jurisdiction jong ka asam pila ban kem yaki bat pila ban ra asam andai ke jing keren kadang ya nagapor ke development ru ye keren ba both side ke development di kumbalong mentahi ngapen rem ye ke jing le jong sarkar asam bat kani kam day kano gadon ke aka shalanda namar ba gadon kani ke jing penbet pot bat ba ka second phase na ka mentahi 6 areas of difference conservation namar ba ka second phase kalajan dina kaliang ki asam ki khar asam ki persang ban penting ban persmit lupa iki breu ke jongi ngadung menta kadai ke jing sya kata ngimla pan tela da kaliang ke sarkar jongi kini ke kam mentaru kam not komdite ya ka ba ya kata ke kam ke bakrau le kingi skodu jengkerman te tanggawai ngasu ong lupa ni ba ngabar bor ngayada terus ngi ba keren ru ong iki kerpat iki perlok ban long jejai nomor paradox prasnam yo iki jenja jenrel ada upoi do da uput patete ni sepe kalong ka balong jakat baca ngai la dele ngam judon security ngalai seborda man kapor ki badan security ru kimla man le na kementai ki pardo prasnam ngam salia ni jing maka jing im tang sisente ndai babat mono ke jing im ke jonga ke jongi utina cerong babat ke jing im ditangkawai kawai ngakwa benong ni kendiat mo kadon ke diman kendiat kadon ke diman na kamata ke police outpost border ke jong ya kani ke diman la diman bunsin ke senjuk kirang basnong ke lapha so home minister lapha so chief minister na kaliang ke jongar bunsin hi ngelak terpat ikni bahadu mentahi ke sarkar jongi kamnut banbo outpost te tikani kawai ke diman keban immediately na kaliang government jongi ke dewan bu outpost te lemda kumta ka asam kan ong bai bagani ke jaka jongi nomor bag outpost jongi kadon hamalos na dikilak mat kam try gini ke jaka kata ke de gawai ke bakwa bukan maksud government bala de sisa government ke bai je kno ko siam ke bai je parado ke prasnam ke jongi kala de ban le ye ngak nok tak taru susi ba kraw nadu betu ka khadwe tarik ka bagite ki polis asam ki kami ki brojong nadu ka jamit ka support tarik asni ublai tanagal yang jong nga mat ki nong song snong mat ki bahi yang masam nilai jong tipat adu ka semunde kata ka khadwe tarik temun ba nagal yang jong aku merong basno ngapun pau iki jeng susi ani report ba menta namar ba kita ki pulit jong ka asam ki lakem ni kibre jong ni ko sabuda kembat ki lakem ni kibre jong ni ko sabuda andre abakil lakem yatki kibre jong ni ko sabuda nagalyang jonga kum orang basnong nong yalam snong badiki bayi yang asam kan dan kena kajing pentip mana kan dan kena ka khubor bakin aishangi tenagal yang jungi kumki nong yalam snong haka kadwe tarik ngelalek ban ya kendo ya incas ka malos nai namar ba ubrio jungi poi na do kashpo tarik do kadwe tarik poi tenagal yang jungi kumki nong yalam snong barki bayi yang asam barki dorong ba katto kan nasional ya le ban yakin do itu sal badai chas itu sopo snong jungi tenagal yang jungi le ban
mut ban bu ka FIR hakmat chung nomor ba brio chung na do khat we tarik shimla ban phai shu shi yang ten re on dangila poi ha po molosnai mun bang ile yo pat ya ka jing shai na po na sar kawa ba de ban chasa ka te ka molosnai ile yo lu ya ka jing baro ba haga shipo tarik iru idan lang haga te ka jaga iong ba kini ki pulis Assam kila kem ya kini ki Jong ni ba adinata kini ki pulis Assam kila pun yon o inchas jongka molosnai ba ila lek chete tin school ban ai publi I nomor ba kajing la college I ban le ste hindre ke basmusi par kalong ba nagaliang ki pulis Assam ki shong hapo snong jongi hapo sobuda ba nagaliang jongka ki pulis jongka mikhalayaro kadang tangkum ba lai 1 kilometer bala dan kono ga jingja ki brio ku ba dan hasno jungi kini ba syakam baro lai we tak mun ba padan phun timun ba kita ki arut kila dan phun ba ni dap nu daga jing susi nama ba kita ki brio kum kim dan kono ga dak sni ko sno ni la esa raya kat para kita kim dan kono ga dak sni ba kum ga jing tip jonga nalayo banya keren bat ka jingtip chunga ka bat kana lomba ite I brio jungi ba syakem namar badan gitu ki khnyang kse ki ba khnyang kse itu mu badan syapo irasnong jata long to dan dena den to pat ilayo ban ya kemi gini khnyang kse dan namar ki brio ki ba de ki ba syat mat itu tentang ba syat di kiat itu tikilek sya gani ka snong jata long namar shani snong pasya syapo snong umpoklong nomor 1 kadeka chika ka ba isai di kiat ba ni pali te kile sete syapo umpoklong te kisim kiat na tu andala koi hapo umpoklong dan pat sawe brio ba sa syapo klingwang te mut ba nilayo ay kicintip ka ba tikna ba long bana ita brio ba sa syapo klingwang menengilaya kundu I ang ba ngakloi ban sakhi namta jong ni bro nomor ba undon gono gadak ko ba sniu nomor hagata hi gopor ko ba wan po umpoklong uta bro la phailo sipo klingwang te kita bro jongi pat nata hi masnu hata po suro te kita ki pulis Assam pat ki bawan po sabuda ki mulle sipo maranwang hata ki kemno tenagaliang jong kumbapi ong nagaliang jong kayu tumut ba kilong sem long kide ki ba duk ki basha ki ba bla man sni ki ba shet damit tumut ba na kilong junga tang ong ba kat bala na kapat ya ki bor ki ba halor bakin subha ban yara ban pulai lem nam ta jong ni brio jungi namar ba ki khon dikti jong I mano ban pe ban sa tumut ba na kilong junga kumang ba sno nga kapat ya ka sarkar ki ba halor bakin subha ban yara lem na kani ka chi jong long kumsi para si perlok misaya pun tip kono kada don gaji ndrai na bata jo kani kis na bata jo kani ka ba syakam jo kani ki bro juni lain mut pat kem don kono gaji tip na kalang jong ki pulis Assam ba kunjur na kalang jo ki mikharya na kalang jong akum ko masno na punranjur ye kani ka jingla jo kani ki pulis Assam namar ba ni kum ki brio habang ikam wat ya kimrem ya ki jingri ki jingkru ki masih ki blang na gino ki jingri ni dei ban tip sha manoba dei ki tra sha ban kem ki jingri na gino ki jingsan ki bro ndai mtapat haba ki kem ka bro kan da ki jingkru tanaga yang junga kum ba shno ma ai kuble ya ba chas ke balong an si jung ki balai dan rangkat na du ketuka asli hati hak chong ni kum ginong lang sno rangkat berarti bayi yang asam te ai ga banga mut ban ang ni ko ba unta ningim tip ya kata ka ba ka sarkar kum bang ni sno bala kan ba moy kum ang nin ba ila ang ba na kalyang jong ka sarkar kamla ban transfer ita ki brio jumi na po ang ran sipo mikhalya na kalyang jumi nin tip ba la nem la andre ni kerpat ya sarkar ba ute bro jungi ubran jete wan namata kata ka chingki
umut ba hakatuga shifo tarik ke beki ba ki keno ba ki thangi ke jingki te henrei marsun da mutu ba haka khatwe tarik nagaliam chong nga bat ki no lam snong bat ki bhai ngila le pe ye ke te ke jingki bat ngila yo ero ye ka jingki ko bat na kam dam da ero kam dam da e ka no ka chaka kam long ka ba shisha ka ta ka ba ki keno Ika jing eka sarkar jong ika long kumnike. Wat yo DSP wa show ki polit asam ru khamle do mata. Hamla per. Kini nga kwa man pen kan mau kat yo DSP wa sa show hamla per ru bopli. Ka sarkar jong ika kamle ye. Te bat naga jing kren ika jong humanist terminem ka pau shaiba no responsibility for our people. Kamdan ka jing kli nam ta gibre bujong wala da yow DSP rum lay ete gini barit libaria le lay tipi mungkin snap iki Yang ada kamle de tong in page mata sisngi arsi da ngi don kamban ke ban kongsan mata ngi septing ba yo iki breu gi jongi gi baron samran yo kadon ka torsori ki bupli bat ka ktin ga thli kum kim sung tho ke investigation kum no ke investigation ni gi breu jongi katar wa de goy ke village kli kum no ke song ba ko kli be bupli ke ktin rum sung tho lo halor kita kina urem ro de na kaleng jongi ni kwa ba le kloy so ban plai so gi breu jongi ta yang sen gede ke bang gila pun kre application di nomor ba ka hamren ka jangai ka le ka wan kan jinja yaki lawyer ki jongi tinggal perkhat bana kalian ga jongi ngile supo go hati hakut kan khamsuk kan khamjan na ka banda ban pla iki te banda ngi ngi pun kre na ro sedong bat ki ni bahaya ngasem kin sign ni application cái condition begini lagi kisah atau tenre ka kes ka bagi penhab iki ke penhab the Prevention to Damage of Property Public Property Act 1984 hajing sisa lele ka kes kam da dei ka ba du kata takin ba umi pi ka kes kam da dei than ka ba e adu kata jendai kala e no nomor ba dia kini gibreu jongi lakit sasa haga jaka ka ban transferring ni sami dengan ong yang sisisen ba kani ke jingle jong ka state ke jongi ke jumpen jam jong ka state ke jongi ka dei pagila sarandar lupa bakani ke jaka kan dei jong ka asam kata kalau saya kira lada kisung thu e bagade ke disputed ka state jongi ka dei ban pene bat kam dei ban aina ba yi gibreu jongi ngin bisa himni ke boleh ka sam kan bisa iya kata kan bo ong ipi ka jingisha na kaliang jong ka yi ka sam baga jonga lilingi kimi nanti baga government kan yarap yang ban transfer ya kan ni ka kes dai kum bolong mentam tendak i ban yarap ni naduk men si blay mentak la dai si pale ini ki pau kita kisin baga don ke excellent na kaliang kan government ke jong ya ka jingisha mla dai ban thau gilat kilti adu mentam pot don dak i su i be kum tu ki breu ke jong dia nak bai dai ban beli ke ni tangi na shong i perkhat ya pen kre lagi jong ki breu ke jong ban bil ban pelai ki breu ke jong wala da ka sarkar kale ben yangi la da ka sarkar kamirap ini di man se ban yang lagi jong ki kejat ban thau ki lat kilti ban pelai lagi jong ki breu ke jong namang itip sai ba ini ki breu ke mdai ki besne